Halo parlok kiba pe man setulan ya kan ka jing tang ke jonga ta kan ka video pan iya bi kom no bin tang ya kan man su yang ne usang kai bat ni lani utalai jong ka murata lana pisu tenan ya kan ka video parlok like share bat subscribe ya kan ka channel namar hang ne pilayo i parlok ni don chibun ki jing tuna namar bangi ni dang tuk in shoot tantang ka mobile phone ke jongi ta parlok lana pi ayah jeng Christian sebalai ya ka video kenang mangarong ayo men sim man penmi saki wepat kijing tan bat ngala susu man pen bahaya ka video ka chonga ya ki ban sawan lagi no ki step ki ba pimpat syai te parlok kan rei nganang duna haka edit bat man pen on ban pen habli ya kini ki murah ki chonga ki namar kata ngapan jeng Christian ka chong pi dak pelaj dan pilih bat share bat ngarang yuk menstim ban penmi ya kini cintaan bat hadu bat pendanang komno ki step kiba nang bun kiba komen namar kala step palak tak tahu ngan penmi ya kan ya step namar kana penmi susu ya kini ki step kiba bat share tak tahu ngan penmi ya kan ya video te palak ayah ka jingsan ka papura ka jongpi ya kan ya channel ka jonga nama akan ka channel na wadra ya pia ki halkrap omdei tangkin ki mura mengapen mi hendrai ngadang bulkam menta ban sina video tak kadau mana pen mi stangkin ki step ngan mi su ya ki web ikwe ru ki tan om tangki mura hendrai sakiwe kum ki plastik dan ki ko ki star ki color wan sawan ra parlok ep jadi nama kata parlok apa yang Christian ka jongpi akan ka channel tapi ka komsuk kan ne ngasuk tangkan ka step namar ada penjerong tan ka video ro amdon hire bapai tak tahu ngat sina tangkan ka video kenang ba pin sutu namar ngalapin mi itu di step komno sedang te sampai nang tu itu kan ika video ngam aina do basdang handai ngasupun i tang komno bakon rung di plastik hag ika murah te karong pila pencus kan do ka pisau tenat bat kan do ka pisau bang te no tu sangkai na utelai na pedang uniong ilal depsu te la dapim syai ngan sapmi sakawe pat video kerpang na mentah utelai ubana umane na pedang te parlok de namar kata parlok apa ne jikirsan nya pi nama ka jikirsan ka pi ka aimen sim yangi inong tan nama pitip hi ha ka jing tan omdon hire ka jingyo omdon hire boris pa henry suka mai tan pas jadi nama kata parlok ngapan ya kan bahkan di YouTube channel jangan bumi Henry ngam kuat tang mangi gibanang Henry habaro om gibanang Henry don ketuk ni kibadon jimut banang Henry ladak pilap ba kane kajin tan junga pila syai te subhalai ladak kam syai jadi buksa tenat ban tajin tan dengan om kumno namla banai jadi nama kata parlok sampai step by step one skip ya ka video cunga but press your bell icon kenang ba video ya ke wepat ki video kapangan dan upload hakipan sawan sampai nyak ni step namar kali kelas dan poi ka step ke bawah kandu sampai step by step hang ni yo pi baklah ni tadi kalong ke berjar ya pi bat yo mungkin nak hang ni pi bah hanya ke step kidong ke ba pi sampai bah
anda pilih tap kumdo saya sate nak hang ni tangkam tu si cepat nak ni lapun syak wakut jongga neka video ga jongga te nara pis ngetenat bab nara pis yuk cuma tu dengan neka video saya kum mengalah orang meni pila ben like dengan video kenapa ngan yuk men sim bat kan recommend sekiwe pat ki priu ya neka video nang wangan lak men mi sekiwe pat ke jing thai ana ki kum upra pila hiban nyila hiban mi akan neka video tu nak senap aku mengal on meni pila ban like ban share sekali padok jang pi bat ya saya cuy padok jang pila da video jangan tolak mai sama subscribe bat like ya ka video tangkap tay perlu